Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naimbag nga oras ken naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tintay kanbiag ditoy laang programa tayo alagipti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat nati agpaylinga di tinagan nga Olivia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Kidawak ngay linggad na kumalatan itinagan nga Olivia. Tubuak ti Isabela ngam agnanaad kami ita ditoy kainta Rizal, gaputa ditoy ti ayan ti trabaho ti asawak, ket ditoyak metten anang rugi iti basit a negosyo. Iti lasod ti danda ni bain ti atawan a panagdan nami iti asawak, awan met ti nagbalin a parikot mi. Isu na laeng tadimteng ti maysa a pannubok iti biag mi. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Alfred, adda ka di parikon? Jagamukan ka, Olivia. Ay, basit lang met nga oras ti dawdawatiken ka para ijay bakery. Angam, kastakit din ti reaksyon mo. Apay ngamin ay disturbuan nakpailaeng. Kat no ka ba alam mo't daytasan ka di? Saan ka mo ta sigod akasta Olivia, alda trabaho. Amumot nga adu ti kliyente akasarsaritak. Tapno makalako aklang iti balay kan lote. Sigud mat, nga uray adda trabaho. Maipaayam latta iti oras dagiti dadduma ang matrabaho ijay bakery. Wan, ngam idi dayjay. Amumot nga adu dagiti sideline ko ita. San ka di? Iti kasta pa nagrasrason mo. Talaga din akon kaya't atulungan ijay bakery. Numarigatan kan, o di mangala ka iti katulungan. Mangala ka iti tao at ang danam. Adda nga roden ni Jane. Oh, matlagaya. Anya pa ilang nga iti biro kang. Hunang, marigatan mo't pima ng tika anakak. Malaksig nga agurnos, agrepak, ken aglako pa'y. Amumet, adu ti customer, nang runa no kastoy asabado ken Domingo. Oh, di mangala ka pa iti dadum at ang danam. Apay amangala akpay manen iti swelduak, ket mabalinak mo't atulungan, no talaga akayat mo. Mabaling ka di Olivia. Di na kuman disturbon pa'y. Pangaasim. Amo Malfred, mas daawak at talagan ken ka. Hoston Olivia. Awan oras ko ang makirinig-kirking ka. Iti unag ti danda ni 20 atawan a panagden nata. Itakla ang amadlaw. Kasla nagbaliw ka. Makamu ka Olivia. Panunutom latan na niya tiket mo panunutin. Alfred, Basta di nakpilitan at tulungan kahit negosyo. Tano ipilit mo tiket mo. Talagang aga pa ta. ne, sa dino tinagapuam, Jane? Ha? Auntie Olivia? Sa dino tinagapuam kunak. Rabina, kunaklakit din no, ada ka iti silid mo mat maturog. Ay, kwa auntie. Adala ang napan ko ginatang iji grocery. Kasta ka di. Uuwan, auntie. Ala, ingka nga rod maturugan. Tani, rabiin. Di ka unay agpuyat. Tamasapa tamanen ang mapan ije bakery inton bigat. Wan, auntie. Da kayo ngay, auntie. Saan kayo ka di pa maturog? San pa'y? Urayik pa'y asumangpot ni uncle mo nga Alfred. Kasta ka di? Sige nga rod, auntie. Umuna ako na maturog. Good night, auntie. Sige, kanakan. Good night. Isardeng mo pa'y lang ker aramidom dita, Jane. Sumango ka mo ton itilamisaan, tagigid ng tayo namangan. Huwag ngagpaiso, Jay. Umay ka na, tagsasangot tayo namangan. Magandama akton, auntie. Uncle, sana pa mabisin. Ala,
Nayunam lang nga rodon ti agbalon. Iti kasta, adda ka nem, iti pwesto, inton mabisin ka. Wan, auntie. Umay kang aminin atag sa sangutan amangan. Iti kasta, saan kan amataktak ngagbalbalon? Okay lang pat, Uncle. Nalakalaan mo ti manggaw iti balunag no bilang. Nagsugak pa'y kami na talaga. Sigurado ka? Wan, Uncle. Nalalabay amon, Alfred. Di mon pilitan. Nabsug pa'y mo't nga rod. Agbalon latan iti kanon na, iti pwesto. Ay katisuwa nga rod. Mala. Maganda nga rodin. Tanel daw. Dakat ti mala daw di opisina. Sapay adupay tinaskan nga ramida ka dyan. Mami, simangpat ka din ni Daddy? Awan pa'y nga rod, anak ko. Apay, ada ibagam ken ko, ana? Dumawat ako may talawans ko, Mami. Mano ay hati ka sa pulam. Ni Daddy latan di pagdawatak, Mami. Agdamot lang kami ni Bakin ko, ana. Sige, sige. Sika nga rod ti makaam mo, iho. Wan, Mami. Adda kami ni pagpagatan ko ken ko, ana, sapatos. Ala. Urayim lata nga rod din di amam. Sigurado, paawi din day jay. Wan, Mami. Auntie Olivia, awanan ti plastik apang ikargaan ka dagiti tinapay. Naibusan. Kastaya? Ala, nagbit mo na boss. Siyempre adumat nga minti gumatang, di mabit ang maibos. Ay, sa bagay. Malala, mapan ka pailaan nga rod gumatang iji kanto. Iti kasta, ada usaran ta, aging gainton malam. Wan auntie. Ay, di da pa'y mo ngamin in-deliver ti in-order ko a plastic. Ti amok ngamin kat adupay. Ang mga nointon bigat da pa'y nga i-deliver day jay, auntie. Ay, wan nga rod Di da mo ngamin in-deliver adagongs. Ala, mapan ka pailaan mga rod gumatang kaanakan. Wan, auntie. Adto iti igatang mo. Parta ka matan Amangan no, umaduman ti tao, inton madamdama. Wan, auntie. Cellphone samot ni Jane Tajay. Itay pa nga agriring. Ay, nalipatan nan sakit di. Nananakitaag man. Ang mga muno, importante ti ibaga ti umauawag ken kuana. Number mo ti asawak ti umauawag? Nene, apay nga awagan na ni Jane. Apay asaan asyak ti awagan na no bilang ta dadamagan na may papandito'y bakery. Nagsardeng. Nisublikon. Ada text na. Basaak man. Apay, adi mo sungsung-batan ti awag ko ken ka. Kailiw ko unay yan ti boses mo, Jane. I love you. Anya ti kaya ta sa wanda ito Dahito pay! Gusto na, ti. Gusto. Ayup ka! Kaano kayo pa'y anaadaan iti relasyon ka ni uncle mo nga Alfred? Kaano pa'y? Auntie Olivia. Isumudlagayam ang makagatgatang ka kadagiting nginaan na gamit mo? Cellphone, alahas, branded abadbado kan bagas. Kaputa at damang suporta kan kagat awan sa bali. Saan ati asawak? Sorry, auntie. Sorry talaga. Sapay ko matamapakawandag. Mas asyanak ka. Gaputa nagsardon ka nga ag-eskwela. Inayaban ka ditoy. Tatlo ti kunak. Makaurnong ka kat ituloy munto ti agadal inton umaya pa nagsisarak. Kan ka iti trabaho. Nagtalakat kan ka. Anya tinaramid mo? Ha? Traidor ka. Awanan ka iti utang nga naimbag anak.
Nga no saan na ang aton dati maaramid ko kinta! Pumanong ka! Panipod kinaubing ko. Rinis respeto kayo, daddy. Kasta una yung panagyaman mi nga kabsat. Gaputada kayo tinagbalin nga, mami. Inday dayaw da kayong unay. Nagasat kami. Gaputa responsable kayo apadre di pamilya. Managayat nga asawa kan ama. Nagagat kan awanan bisyo. Nga maawan gayam ti rumban nga ipanagkalmikan ka. Ngamin, naadaan kami iti ama amang lilipot. Ama di na impatag ti bukod na pamilya. Babaero, kang runaan ti amin. Awan delikadesa na. Kustom, Christine. Agasam man, tamis mo ba'y akaanakan ni mami? Kustom! Manyaman ti parikot mi kini mami yo. Di kagdanag anak. Tapag saritaan min deta banak. Urnusan mi ti may papan kada kami, iha. Awanin. Di ta kong resrespetuan da kita nakta, Olivia. Mapabasol mo ka di ita. No apay akas jeti trato da itakin ka. Paklo na ka nagbitotak. Ang Apay alinuko na, Alfred. Among ka di. Asaan laeng asyak tilinukom iti kastang inaramid mo. Among ka di akaraman mo tindagiti anak ta. Masaksakit anda. Gabo iti kastoy ang mapaspasamak iti pamilya tayo. tawak lang, Olivia. Tawak lang agbitot ka nagbasol. Andi tinagkurangak. Apay ang naramid mo ti kastoy kanya, Alfred. Manipod na dan ka ni tibukod mo negosyo. Ato dagiti pagrabangam kanya ka di mon mas asikaso. Saan nga umdas da ita rason? Tapno agbabae ka, Alfred. Adumit kit dagiti pagkurkurangam. Ngam nagbiro ka kadi, ha? Inapa ka kadi? Saan? Nagan-anusak? Pinasensyaan ka iti amin na pagkurkurangam. Gaputatyak kayat ang madadaul ti pamilyatang. Olivia, Ngam ka bailan a basta palabsen latan tinaramid mo kanyak. dak nagayatan ti mang loko, Olivia. Igagaram! Ngamin, nagbiro ka iti sideline mo. Tapno makababae ka. Nagbiro ka iti sideline mo. Tapno masuportaram dagiti kasapulan ni Jane. Sinisirap mo iti sileng ti pirak. Tapno makirelasyon kan ka. Gapo iti kalikagom na maala dagiti kayat na. Inya si dag na tirikna na kanya. Sinulisog nak ni Jane, Olivia. Ha? Di ka nagkalintigan, Alfred. Tikit di ko nam. Talaga nabayagan nga agsapsapul ka iti babae ang makarelasyon mo. Kat ni Jane pa iti biniktimam. Di mo man laang pinanunot a kabagyak. Mismo pa'y akaanak at tikadwam anang loko kanyak. Awanan ka iti bain, Alfred. Pakawanan da ko man, Olivia. Pakawanan da kami iti kanakam. Awanan ka iti bain. Ayop ka! Gusto na! Gusto na, Olivia! Pangasim! Iti unag ti dandan ni 20 at awen na panagdanata. Tanasaya at matinagbalin alangan-langan ta. Nasaya at matirelasyon ta. Awan matinagbalin na parikot. No kaano alumakay kan bumagatan. Isumatan ti panagaramid mo iti kalukwan. Apay, Alfred! Apay! Manang Olivia, siya kung ti dumawdawat iti pasensya. Gapo iti kasdyan ngay naramid ni Jane. Nabayagayaman nga amom nga da relasyon dakan ni Alfred. Gamapay adi mo imbagbaga kanyak. Kinapudno na manang. Inungtakmat ni Jane idinaamwak anak relasyon ka ni Manong Alfred. Imbaga kasi naan nanda ito'y.
Gaputasan amay parbang tiar aramidan da. Nga mapay nga italaang nga ibagam. Ibagak kumainin kan kati amin. Isu na laang. Tanagpakaasi kan nagkariti anak ko. Asinaan na ni Manong Alfred. Ulbod! Ti ko namkit di. Konsintidora ka nga ina. Saan apod no dahi tamanang. Kinasaritak ti anak ko ang makiwin na suwasan iti asawam. Nagkarimat kanya katungpalan na tibilin ko. Binaybay amkit di ah. Ngamin, mairanranod kamat kadagiti itod ti asawa ken kwa na. Pudno nga yaw awatan nakmat ni Jane tunggal agawid. Banag adakkel atulong day jay iti pamilyami. Ang saan akayat asawan day takapaburak maten iti relasyon day iti asawam. Kanayon ko matabagbagaan ti anak ko. Ang talagaan natangkan ti ulo na. Iso nagdesisyon akon nga umay dito ay tapno kasarita ka. Naladawan ti amin, Josie. Pakawanan ako mamanang. Nang runa-unay ti anak ko. Aramidag kantong palag amin akayat mo. Uray agpaalilakan ka. Aging gatong palbiag. Mapakawanda kami lang agin. Saanan? Ngamin, iti uray ka anuman. Saan kayon akayat ang makita pa'y? Traitor kayo. Awanan kayo iti utang anaimbag anakam. Ulag kayo! Yak kahit ang madadahal ti pinukil ko, pamilya. Isa pang asim. Urnusan to kamanda ito Olivia. Ha! Tasikapay ti daganas na nga agsao iti kasta ita? No talaga kamit laeng. Pinanunot mo kuma. Idi! Sakbay ang nagbabae ka. Olivia, pang-aasim ka di at apakawanan nakmatan. Awan kamin iti ka anakam. Saan kamin ang nagkitkita manipod pinapanaw mo iti puderta? Kasano ako makakasigurado? Awan mo't ebidensyam. Ang makaibaga at talaga nga awanan relasyon yu ka ni Jane. Olivia, awan kamin kin ni Jane. Mamati ka kumamot kanya. Pang-aasim. Adakan ka daytan, Alfred. No agul-ulbud ka, saan lang asyak ti luklukwam. No di kat agraman ti mismo abagim. Pagbababoya akong ti parang lukokin ka, Olivia. Mamati ka kumakanyak. Nagbalbaliw akon. Ikarikad niya akong ulitin pa iti kasjay. Paramidag amin nakabailak. Tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Isa o pakawanan na kuman. Olivia. Pinakawan ko ni Daddy yo. Gaputa jak kaya ta madadaol ti pamilya tayo. Kang runaan ti amin. Ay ayatiklat ta ti ama. Ang apay akas to eh. Apay nga aging gaita. Kat marik-rik nakpay lang ti sakit. Panagring na kat kaslabumtak ti barukong ko gapu iti nalaos a sakit. No apay mo't ngamin, pinakawan nyo pa laang ni daddy, mami. Kelvin, anak. Kinapudno na. Kagurak unay ni daddy. Kagurak, kapitikas tiyang inaramid na. Angam na talaga, ati palang pakawan nyo kinkuala, ti pakaurnusan ti amin. Awan, mabalinan mi kinimanang Christine. Namalaglagip ko ti panang loko ti amayo kanyak. Kasta mo ti mismo aga anakag. Agburak adagos ti darak. Kakasyak ti magiganag ko. Kasla kayat ko ti agibalas. Kasla kayat ko ti agulo. Mawatak tirik na yo, mami. Ang ampayan yun. Ikaranag tilatan. Asabay ko nga. Tasaanin nga ulitin ni daddy kasi siyang inaramid na. Kamrunani ti amin. Sabay ko nga. Tapudno ang nagbalbaliwan, mami. Nagsakit! Nagsakit, anak ko! Father Arnold,
Imbag man, tanalagip mo ti pimasyar, dito'y simbahan, Olivia. Diyak nga minanam mo ti aramid, Father. Nagkidaw mo't kanya kon iti pamakawan ti asawak. Kastamot kan ti kabsat, kan kaanak anak kaaramid iti madi kanyak. Ang Agapay lang, di tabarukong mo. Ti dagsan kan sakit ti basol ngay naramid na ka. Kasta ka ni, Olivia? kasta nga ron, Father. Olivia, kumaranag ka. Yasinag mo iti Diyos ti parikot mo. Lumasapol ngay sangit mo. Araminang. Bayam apalag anon na tiriknam. Italag mo kenkwa na ti amin. Bayam nga agasan ken paimbagen na ti sugat di tapusom agapuanan ti panangloko ti asawam ken ka. Olivia, tao tayo lang agbitot. At dadag iti banag pagkapuyan tayo. Nubukbukod tayo lang. Talaga amarigatan tayo. Amang sulbar. Kan mangilasat kadagita panubok at umtang iti piyak tayo. Father. Awan imposible iti Diyos. Oray ka sa pa'y kaunag ti sugat ti tapusom. Kabailan nang agasan kan pagimbagan, Olivia. Basta agtalag ka lang kan kuana. Tinungpal ko ti bilin ti padi kanyak. Nagkarkararagak ket inyib kas ko amin iti Diyos ti parikot ko. Insang sangit ko ti amin, aging ga anariknak nga inot anapukaw ti sakit kandagansen iti barukong ko. Namin pinsan nga rod a pinakawan kon dagiti tattao a nakaaramid iti saan a nasayaat kanyak, ket nagbalin metten a naannayas ti relasyon mi nga agasawa, kas tametten iti sibubukal a pamilyami. May saak kadagiti makapanaknek nga awan ti parikot ken panubok asaan tayo akabaalan asulbaran no lakit ditay umibat iti Diyos. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Olivia. Ken ka pagayam, Olivia. Talaga anarigat ti mamakawan. Nang runa no kapudpudutan pa'y dagiti pasamak. Angam kas ko na dangarudan, time heals. Amin abanag ket ada pagpatinggaan na. Ni Apo Diyos tupay ket mamakawan. Datayon tulakit din a tao laeng. Amin tayo ket ada karbangan na nga agbaliw ken mga barwanan. Di tayo nga rod ko maipaidam dayta para kadagiti ipatpatag tayo iti biyag. Nasaysaya at matlaang nga awan gura iti kaunggan tayo. Naragragsak matlaang ti agbiag nga adatal na, kapya, ken panagiin nawat iti uneg ti maysa a pamilya. Alakastan pagayam, Olivia, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag.
Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapu ka ni pagayam tayo azaldi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon ka ipatpatangatang dito'y YouTube. Ket pagyamanak unay numapili yumat nga drama to'y surat ko. Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan azaldi. Tubuak ti ilagan Isabela. Ngamiti agdama ket agnanad kami dito'y Bambang, Nueva Vizcaya. Dito'y lubong apagnanaadan wenno pagbibiyagan tayo, makunak at talaga nga awan ti perpekto. Amin tayo kat agbiddot ken agbasol. No apay nakunak ti kastoy, palubusan nakman amang isalaysay iti nagbalin apadas ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak saldi. Apay! Donna, Inayat kay ti kastaunay. Impatag kay tinalablabas pa ingam iti bagig. Nagbalinak ka napudnokan ka. Nga uray anda kay ti adayo. Nga maapay alino ko na. Apay, saldi. pakawanan nak, Donna. Aklo na ka nagbali na ka nalupoy. Nasuloy sugak kabayatan ti kadda kaya Saudi. Naddan kami ti relasyon kini Ruby, aging gaanak sikog da itoy. Nagsakit, saldi. Nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na. Agasam man tanadan kayo pa'y gayam iti anak. Wen, nabayagan nga awan kami. Nabayagan aliniklikak ni Ruby. Nagsina kamin. Iso na lang tasan akayat nga awatan da asawa na ti ubing. Iso nga klon na kaging gaita. Kaya daw lang komunikasyon mi. Una yan, saldi. At napay gayam asawa ti babaim. Di ka man lang nagbutang iti Diyos. Donna, sorry. Aklo nakabasol ko. Yung pagbabawiyakon ti amin. Kidawak. Kaya na kumapay ti may kaduhagon taway. Tapos sulitak dagiti nagkuranga. Pangasim. Tatulungan na ang mga waruwanan. Kan mang solusyon iti parikot ko ita. Ipatpatag ka unay-unay. Kastamat tantanak ta. Diyak lagit di kabailan lumapukaw kayo. Anyapay, ha? Anyapay ti kayat mo nga ibagasal di. Anyapay tin sangpet mo aparikot. Anyapay tin sangpet mo apagkasagtan tiriknag. Donna, Nagsakit, saldi. Nagsakit. tikat ni Ruby. Kat alaik ti ubing. Gamin, saan kat ngarod akayat ti asawa na nga alain? Kasi nga ti ubing no baybayak. Iso ang makipagpakaasakin ka, Donna. Sapay ko ma, tao manugot ka nga ang naid dito'y balay ti ubing. Talaga gaya mapudnutin paganimanang mukanyak doon Nga anya, nanang. Nga inawat mo ti anak ti asawam iti sabali a babae. Wen, nanang. Ang apay, ati kayat ko asawen, awan ka day ti sabali a mga iwan iti dayjay nga ubeng. Saan ka no akayat dagiti dadakkel ni Ruby nga awatan ti anak na iti baso? Iso nga, indan na ka ni Saldi. Ay, una yun aya.
Namuyo lang ko man. No kasano kasakitin aramid ti asawa kanyang nanang. Namuyo lang ko man. Donna, anak ko. Maag ako numaag. Ang awan mabalin ko. Ngamin, ay ayat ako na ni Saldi. Ken mais, kasapulan mi nga agi na ti asawa. Ikak pa iti may sagon daway. Tapno sulnitan na dagiti nagkurangan na. Husto mo kidi tinaramid mo, anak ko. Ngamin, awam mo ti basol ti ubeng. Agam, sapay kuma. Tasahanan nga ulitin pa'y ni Salday ti kastangay na ramid na. Nagkarimat asahanan ang maulit na anak. Nagkariasanan nga agpasulisog pa'y. Nang rona ita, nagsублima na ni Saudi. Ala, sapay kuma nga rod, anak ko. Sapay kuma. Tatong palon ni Salday day ta akarinakin ka. Sige na, friend. Kadwa anak mo ta na, please. Diyak ngamin kaya ti mapangag may say ti dayjay a birthday party. Mabaina. Anya? Sika talaga, friend. Pagbainam ko mangay, kat ko namat a batch mo day jay, idi high school kayo. Syakit din ati mabain. Ngamin, awan matamamok ijay. Amangan ngamin no, mailang kami ti tunggal maysa. Nang runa kat ex ko ti birthday celebrant. Sakit, agpada kami ngahon pa'y asawa na. Iso apang nga asib ka din a friend. Kadwaan na kun. Iti kasta, ada makita da a kadwa. Kat maibawing iti sa bali ti storyaan da. Diyak ngamin mabalin a pumanaw dito'y balay iti rabii. Diyak mabalin nga ibahati iti katulong dagiti anak ko. Nang runa no rabii. Talaga nga ipatpatag mo ti anak ni Saldi iti sa bali a babae. Ah? Katanya ngay. Isumat nga minti kanayon ko akad kadwa. Ken maisa, nakaragragsak mat nga ubing. Makaparay aw nga aw-awiran. Iso talaga na patagmat kanya kon. Sa bagay mo't kit di Alam nga rudon kaduan na kon friend. San mo't arabi ida ja a party? Malamot. Agawid tan tumot lang nga dagos. Apaman amal pas ti party, friend. Anya ti ammom. Amangan no, ijay kumutan ang masarakan ni Mr. Right. Iso akaduan na ko na, friend. Please? Kaslan naragsak ka ito, Saldi. Ah? Sigod mo ta naragsak, boss. Wan ba't ka diya? Oh, Kat, tagasaritam ka din, ti asawa? Wan, boss. Nagpakadang aruda kaduan na kanti best friend na amang panmaki-birthday, boss. Kasi man, mayat man, tapat ita't sakit ibaga nakin nga. Ay, wala, boss. Kasta ti kinapod na ti asawa kanya. Iso nga aruda kasta unay ti pan nakakonsensya. E di nakaarami na kiti basol ken ko na. Iso adya akong kahit nga ulitin pa ito dyan, boss. Oray asino ti pagdamtamagam. Talaga basol mo tayo dyan, Saldi. Kan maysa, saan mo arumbang nga inanakan ti babae? Abay, di mo ammo, adakkel nga ebidensya ti ubing abino kalyo. Anya nga ita, saan ka lang arudan ang makaulit? Saan na talaga, boss? Madlaw ko, akrusunada nakati kabarbaro akatrabahuan tayo. Ha? Diakon kayo ti sumrakit may parit a relasyon. Yan maysa, diakon kayo tagbasol man na hindi asawak, sir. Sigurado ka? Un, boss. Talaga nagbalbaliw ako. Diyak kaya matatahal ti binukal ko a pamilya. Isosar dengan akon, boss. Ngamin, uuraan niya ti bagbagam dita. Di na kon maalugoy pa eh. Ang yaman na. Kapota pinatgamot lang, tikid daw kung agsarak ta doon. Wan tadagulit kamat ngamin, Ramil. Oh, Awag ka nga awag. Text ka at text nga waray dis orasan ti rabi.
Di mo timbagakon ka nga dan asawa. Among ka di. Manibod inyam amo na kanuli. Inayat ka matan. Well, ngam namin ano ka di nga ibagakan ka nga dan asawa. Kat ay ayatat ni Saldi, Ramil. Iso pa nga simtalipatan na kon. No, nga dang asawa. Ang amawan mo dito eh. Salungit nga mo lulok-lokwen na ka. Kabayatan ti kadana jabro. Ay ayatan nak ti asawa, Ramil. Iso pa nga asim. Tadi mon sabidungan ti panunat ko. Okay. Mo talaga sana ngagbaliw pa iti panunat mo. Awanan maramidak. Agyaman nak, Ramil. Kat pasensya ka, Juan. Okay. Awan rumang nga pagdalagang man niya. Kanawan rumbang nga ikid daw ang miti pasensya doon. Mawatan ka man ka? Anya nga ro, mo talaga di na kaya. Narigat mat, napilit ko tibagikin ka. Ramil, Awagan man kiti di uli. Ibagam to may ditay. Iti kasta. Agjajamin tayo. Tapno may liwliwag ko man ti panang pahay mo kanya. Tigagdanag. Nga maudin dahi ito yapan nakisinarak ko ken ka. Dona. Kasana. Kabalam ka di pa iuli. Siyempre, kabalak may moot, Ramil. Cheers! Okay. Cheers! Sige na ito na. Cheers! Cheers, friends! saan ka baulan? Kasla agsumpi matanti inuman ka, Ramil. Okay, kasanon. Agawit ka din, friend. Juan, friend, please. Sige. Oh, may kanano tagawitan, friend. Oops. Apa pa rin na eh? Aba, magdal kayo matan. Agawid kami, Ramil. Iyawid kunti kayong ko. Oo, dinan kabaulan. Itulog kayo na. Ay! Oh, no. Oh my God. Tas labahin ka armor doon ha. Una-unahin ka nga itulod. Yole ha. Albasan na. Itulod ko matanit doon na. May jam pala ito, okay? Okay. Sikati makamo, Ramil. Sa tinatiyan ko. Apay, Diyos ko. Anya ti. Saan? Dona. Karing gaman ka naman. Ayop ka, Ramil. Anya ti naramid mo kanyak, ha? Dona, pakawanan na ka. Pasensya ka, anta. Diyak nalapdan ti pagi ka ng tagikwagan ka. Kabayatan ti panakabartek mo. Etan ka kami nulay. Kat nakasagana ka mang sumbat itinaramid ko kang Dona. Awanan ka itibain, Ramil. Apay nga inaramid mo ti kastoy kanyak. Pagbabawyak unay no apay asimuro tagpailangkan ka. Ang babawyak ka nagtalagkan ka. Manlungkot ka lakit eh. Agdanatan. Masigurado. Adi na kan awatin pa ito asawa. Lumamuan na nga na pasama ka tata. Awanan ka itibain. Aray. Oh. Ayop ka. Asla. Dora. Sorry ka laudan. Ay, taga ka ulay doon na. Isa pang asim. Umanlungkot ka na bakit na anak. Kumusta ka bakit? Kumusta da kita nakta? Okay kami lang, Saldi. Okay kayo ko nam. Ang apay nga ron akas ta tilangam. Kaslag sa sadot ka man. San akas itisigod a video call ta. Nakasarsaran ta ka. Apay, ada ka di marikrik nam? Wala kay. Medyo madingamin ti pagbagik. Banog ko lang siguro dahito eh. Kastaya, ay katagi na nakangarudan abakay. Di ka nga minuna agbambanog. What? Ay wanam ti bagim. Iti kasta saan ka agsakit. Wen, Saldi. Bayam,
tag out of town tayon ton, inton makaawidak. Ito kasta, makarelax ka mat. Sa nabale, taumadan ti pa nag-aawid ko. Kasana ko nga subli dito eh. Agforguda kon bakit? Agpaiso? Wan bakit? Nasaysayat mo't lang nagdidin nata yon. Iso ang nagdesisyon na kadya ko nagsubli dito sa Saudi. Umdas mo't sigurong ti urnong ko. Napno makarugi tayo mo't ten, uray basit lang ang negosyo dita. Anya, masikog ka, kunam anak ko. Wananang. Ay, Diyos ko. Kasanawan na pasamak ti kasta anak ko. Nagibalis ka kaday iti asawam. Nakilalaki ka may kasta kaday. Saan, nanang? Amo ti Diyos. Diyak maaramit ti kasta. Biktima aklaang. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Ilaw-lawag mo man anak ko. Malagip yung kadi. Di pa nagpakadak edi ako nga dasaraki ka tao. Awan. Te ko nam nga inyam amo ni Yuli ken ka ide itinapanan nyo a birthday party. Ramil sa itay, tay ko nam anagan na. Wananang. Agkurso na daunay kanyak dayjay aramil. Di naksarsar dengan nga oray amo na nga dan asawak. Kaputan na sayat mata makisarsar ita. Imanugot ak makisinarak ken ko na. Aging ga nagawis. Katnapan kami iti may sabay. Naginom kami. Kadwami ni Yoli. Ti suspetsak. Adaing kabil na itin inuman mi ka ni Yoli. Iso nabartag kami adagos. Kalpasan na. Dako na mo tinapasamak. Nariingak lang nga dan napasamak kada kami. Diyos ko. Di parikot ita. Masikog ako na. Anya tirumbang nga ramidak, nanang. Ay, kasanuday tanan ako. Sapay umadan na hindi pa nagawid ni Salday. Sigurado, dakkel taon tatyan mo intun sumangpet ti asawam. Iswa, saan mo mabalen nga ilimod kenkwa na ti amin, anak ko? Nagsakit mo tandi kasto yung masangpot akdo na. Saldi, amo ti Diyos, ajak nagayatan ti amin. Tsak mat kabalan nga iparagrag ti uming. Tapno laang may limad ko kan ka tinapasamag kanyag. Amo matanak kalabason iti Diyos dayta. Saan nga tanging kagarang may naramid ti kasta? Tapno makabalas ka kanya. Saan, Saldi? Sana pudno ti kastapan panunutem. Tuon na. Pinakawan kan inawat ko ti anak mo iti sabali a babae. Kaputa ay ayatan ka. Oh! Diyan ka mo. Diyan ka mo niya ti panunuti kita. Saldi! Ang subli ka dito eh! Saldi! Agyaman na, kiti pan nakisinarak mo kanyak, Saldi. Himbon nakakatiti asawak. Tapno ka sarita na. Saan, Saldi? Inaramid ko da ito eh. Tapno pa nagnikakyan ka nga awan basol ti asawa. Oh, Saldi, ipatpatag kan ay ayatan nakaunay ni Donna. Di nakakabailan alukwan ti gayim ko. Siyak ti akin basol. No apay ang napasamak ti kasjay kan kwa na. Agbabawi ak unay iti panangitugot ko idi kan kwa na iti dayja a birthday party. No jak idi intugot. Saan damit ko ma anagam mo iti dayja aramil. Kat saan ko maamot na napasamak ti kastoy kan kwa na. Yuli. Saldi, sorry at talaga. Uran niya pa iti bagbagam, Yuli. Masakit lang takanyak ti amin. Amumat no kasano ti panagayat ko kay na Donna.
Ang yan. Maawatan ka, Saldi. Angam, mamati akas tamat ni Donna ken ka. Kat siya ka mismo ti makapanagnag iti dayta. Isu apang nga asim, tadi mo ipalubo sa madadaol ti pamilyayo. Gapulaeng iti pasamak, adi namat nagayatan. Pinakawan na ka idi iti nagbasulam. Inikkan na ka iti maikadwa agundaway. Katsapay kuma, taipa ay mumet, ita, dayta iti gayam ko. Diyan mo na niya tarumbang aramidak. Mawatan ka. Mawatak tiriknam, angam. Sapay kumatag panunot ka na imbag, Saldi. Di mo ko mapagturayan tigura iti kaunggam. Kumararag ka iti Diyos. Katpatya, isuro na ka, no anya tirumbeng nga aramidam. Saldi, anya ti aramidam dito'y balay. Imaya, tapno may kansukunan. Ha? Nakuna ni Nana nga darikrik na. Nasaysaya siguro na kuyugin ka lang nga mapanagpa-check up. Saldi, Iti kasta, maamuan mo niya dahita arikrik na. Saan lang nga dahita? Naskan ama check up mat lang tininawam. Iti kasta, nasalun at to intun ibas ngay mo. pudno ka di tinangag ko, Saldi. Wendo na. Kat sorry ha. Ngamin, nagpalabasak pa iti manong aldaw. Sa akto imay. Mamati akon. Asaan mo anagayatan ti amin bakit? Ket kas panangawat mo iti kanya, ganiti bunga tinagbasulaken ka. Nakasaganak maten ang mangawat itin inawam. Agyaman ak, Saldi. Agyaman ak unay. Nalabit nga adu dagiti negatibo a komentar. Ngem amok nga adalat tamat dagiti positibo. Kas nakunak itayan iti umuna apaset ti surat ko. Awan ti tao a perpekto. Amin tayo kat agbiddot ken agbasol. Awan nga rod karbangan tayo tapno mangi-judge iti pada tayo a tao. Kayat milaeng met a protektaran ti saan apan nakadadaal ti binukalmi a pamilya. Isu a nagpinnakawan ken naginnawat kami nga agasawa. Ita Miss F, nagbalinan anaanayas ti relasyon mi nga agasawa, kastameten kadagiti anak ko. Ket makunak anaragsaken ti binukal ko a pamilya. Aging galaangan ditoy Miss F, ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal kadagiti padak a dumdumngeg. Pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Zaldi. Ken ka pagayam, Zaldi. Napintas to'y pakasaritaan ti biyag mo pagayam ko. Napintas ko na ngem saan na akayat asawan at timadi anapasamak iti pamilyayo wenno kada kayong agasawa ti dakdakamatek. Ti kayat ko asawan ket tinapnuan ayat ken pannakaawat iti nagbaetan nyo nga agasawa. Siguro no amin nga agasawa ket kas kada kayong agpanpanonot, no amin siguro nga agasawa ket agtitinulong kan agiinnawat iti amin a pannubok. Awan siguro ti madadael a pamilya, ket awan siguro met ti agsisina. Nga manyangay nga rod, kas nakunamon pagayam ko, awan ti tao a perpekto. Amin tayo ket agbiddot, amin tayo ket agbasol. Angem no lakit di takabaelan tayo aliklikan ti makaaramid iti may kaniwas, aramiden tayo. Iti kasta awan to ti pagbabawyan tayo intun dumteng ti aldaw. Alakastan pagayam Zaldi, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman.
nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biyag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patgan mi a dumdumngeg. Ti surat nga inta drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Jojo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga lingad na kumalatan iti nagan a Jojo. Adon tinanggagak dito'y programam a naidrama maipapan kan ayat. Kat pakaragsakak unay no mapili yumat nga idrama tuy surat ko. Katap no nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Amom kadi, asika ti mang parparagsak iti lubong ko, Jojo. Sipod na danta iti relasyon. Mako na ka napadasak man ang tinagragsak. Kunak namin no kanibusana ng tilubong ko. Idi sininaanak ti mo na nobyok. Ang saan gayam? Naragsakak man. Tas sika tinagbali na kaya na ko. Awan ikarit ko ken ka. Amay saklang ken nga ron daman nalon. Emore no kasta, inayat naklata. Sana kinabak ng tipagrukudan ti panagayat ko, Jojo. Tinapatag. Ay ayatan nakmat iti napudno. Kas iti panagayat ko kan ka. Nagyamanak no kasta, Aisel. Amom, adamat madlaw ko kaninanang mo. Anya na ita, Aisel? Kasla di na kaya taparakan ka. Ha? Saan mo napapansinan ni Nana? Kasadya talaga to gali na. Sana bale? Tas saan mo't nga isuti ka din nam? Siyak man, saan ka din? Sa bagay matkit di tinapatag. Agin inayat ta, Jojo. Husto ka, Aisel. Oy, Jojo. Oh, mawi ka di man Nana. Nadlaw ko kay kasla kursunada na kanisiling. Ah, Apay no armo mo, anak ko. anya? Kasano ko mga aramag? Kat nobya ko na Aisel na lang. Ay ka sinaamon, Day talaang ay. Anya ngay kumati maganap mo ka ni Aisel. Ka pada tayo mag nga agkarkaramot iti daga. Idintutan ni Silain. Adda mabalin na. Nangataw ti posisyon na iti bangkaw a pagtrab-trabahuan na. Oo, oray pa na. Anda nga rodan nobya. Iturundak pa lang nga garam hindi sa bale. Ay, di ka man nagbalin amaag, Jojo. Anya ngay kuma, ti masakbayam iti dayjay nga Aisel. Armum ki din di Silain. Ha? No kunak nga armam. Sika mo lang ti agnamay no tong palam ti bagbagak. Ninanang mo. No kayat mo ang nasaya at kakanyak. Agtungpal ka nga raw, di ti kayat kaw. No bilang tarong magnisilin. Kaya tinangatamay. Ay na, iso lang nga rodon ti mangipakpakita iti motibo kain ka. Di mo aw-awisan na kapay, magatender kayaw iti partay. Anya ngay kumati kayat asawan day ta. Nagadudi ta ti mabalin na nga awisan. Agam, apay asikapay laeng ngay. Madlaw mo ta kursunada na kalaunay. Isu nga armo mo, nanak ko. Nanang. Basta armom ni Silain. Ta iso ti kayat kaw aparakin ka. Iso ti kayat ko nga agbalin ang manugang. Nawatam. Nanang. Ay di ka nagkadkad. Pagsaya at ang mulang ti bagbaga kunak manay. Agyaman nak. Tapinatgam ti kid daw ko. Akadwain nak nga aginom dito Jojo.
Kunak no di na kun patgan. Ngamin, pinagkid ka na nakmat ngamin, idi inawis ka adumar ay idi party. Kwa Silen, among ka din mo, apay pinatjaktikid daw mo ita. Apay, Jojo, ha? Gabuta, agaya taon kan ka, Silen. Talaga? Amom ka di, nabayagan nga or-urayot nga ipagamday ta. Lukas ta, kaya't nakadingat, Silen. Wan, kinapudno na. Nabayagan a kursunada ka. Ngam, kasanungay, kat adamot ngamin kayan ayat mo. Ay, kung sinina ako na, Isel, para kin ka, Silen. Agpay so, Jojo. Wan, namiris ko mamin. Asi kagayam tayo ayatag. Sangkit nga ni Aisel. Nukasta nga Ruth, sinaamon ni Aisel. Iti kasta, agbalin mo tin alegal ti relasyon ta. Kamaudyanan na, makabalasak matlaangan kan ni Aisel. Ha! Inagaw na kanyak idi ti pwesto kas first honor idi high school kami. Kasta unay sakit tinaka manariknak idi. Urian niya ti aramidag. Polos adjak maatiw. Siya kakanayon ti first honor idi elementary kami. Idi nag high school kami. Inagaw na kanyak ti pwesto. Ha! Agbalaw tulangan enton sinaanan ni Jojo. Ngamin, siya ti pinili ni Jojo. Ay, Sel, anak. Umuna ako ni Jatalong. Ibalunan naktulangan. Wan tatang, sana bale, dandanin maluto to'y lutlutwag. Pasensya kan anak ko ha. No aging gaita, sa anak-anak ka urnong iti busbusim ko mga agadal. Mumay, anay lumlum tayo iti utang, kapo iti panagpaagas day dinalang mo. Maawatan kayo matatang. Di kay katiagdanag, tanaawat kung sitwasyon tayo. Ay na, agyaman ak numaawata manakaw. Unay kayo lakit dinaya tatang. Saan kumaday tati pagparikutan niyo? Ayos lang mat kanyak. Alagarudan alakaw, umuna ako ni Jatalong. Sumarunukan taon. Sige tatang, sumaruno ak matlang nga dagos. Imbagman ta nakapasyar ka, Jojo. Nabayag asan kan nga imay dito'y balay ah. Masensya ka na, Aisel. Imayak, tanda ko man napatag nga ibagak. Anya day ta, Jojo? Kwa Aisel, sabay ko ma, sa ngagsaksakit tinakam mo. Yan sabay ko ma, maawatan nak. Ha? Ni, apay nga minaya. Anya di ko na mga ibagam. Aisel, kahit kunti makiwin na suwaskan ka. Anya? Apay, adda ka din na aramid ko abasol, Jojo. Awa na, Aisel, awa naman. Awan ti basol mo. Apay nga ron akayat mong ti makisina kanyak. Hindi anya aga po. Pasensya ka na. At ang sabali nga ayatek. Anya. Nagdaras matan ti panang isukat mo kanyak, Jojo. Pakawanan na ko ma, Aisel. Nagbalinak lang nga lapudno iti marikriknak. Asino ti babae nga nang isukat ang kanyak? Ni Silene. Anya. Ni Celine, ang batch ko idi high school. Kasta ka di. Wan, at sabay ko matamawatan nak. Sorry talaga, Aisel. Apay. Apay ang naramid na ngayon sukat kan ko na. Apay, Jojo. Gapo tayo iso tinakarik na tipod na palang gayat. Anya. Awanan kay tibain. Aisel, pakawanan na ko nga. Saan nagbali ito panunod ko? Ni Silene itante ayatek sana si ka.
Alala. Gusto na itan na panagsangit mo, anak ko. Sa narumbang asangitam na dya klase alalaki. Nagsakit, tatang. Nagsakit na panunutan na naglaka lang ti panangisina ni Jojo kanyag. Wanan bay na dya lalaki. Wala lalaki ito lumapagtalakan. Sa magayan. Ay, diyak lang ninamnama akas di gayam tiyaramida na king ka. Sa lawasa wala lalaki. Nagkaripay kanyak. Adi na kanto pasakitan. Ngam obaw magayam lagi ti karina. Uray kumama no sa nakarupa jaske. Tsaka mono ka sa no malipatak na ito yapan nakapasakit ko, tatang. Eh nanak ko. Mariknak. Yung marikritnam. Igam, rumbang lang alumaban ka. Di mo ipalubaws nga bakan nakatisakit tinakam amarikritnam ita. Tatang. Anak, di mo rin bang asangitan ti kasi klase ti lalaki. Ipakitam kinkwala. Asaan laing nga iso ti lalaki dito lubong. Hey, surumkol. Sa dino tayo tinalaing anak mo natin. Nagkuyog da kan ni si Len. Apay ka day, Mario. Na, tadamagang pailaing no abay. Kahit ko makasarita, kapoy tinarabid na itanak ko. Anya? Ay, saan ka kumanda makibiyang pay? No talaga nga ay ayatan ti anak mo ti anak ko. Baybay adnan, no anyat ti pagragsakan jay anak ko. Ngamen, nasaysaya at tutibiyag ti anak ko, no ni si Lane ti masawa na. No kasta, dahil ti makagapaw, no apay nga insukat na ti anak ko. Kay, anya pa'y kumangay. Heh, rupat kwarta kayo gayam nga gina. Ay, Mariaw, ah? Awan karbengam amang ibaga iti kasta kada kami. Pud na Mike, insukat na ti anak ko, gapulang iti kwarta. Heh, nagpadaan nyo nga gina. Ay. No awanan tinapatag nga ibagam, pumanaw kan. Ala. Pumanaw kan, Mariaw. Panaw! Apay anapan kayo pay lang ijabalay da Jojo, tatang. Wala, takayat ko kumama kasaw. Ngamti mo inanak tinakasaw. Anya nga itinbagbagan ni nana nati, tatang. Heh, may samag da dya bakitan. Konsinti daw. Ni, apay mo tanak kunayo ti kasta, tatang. Baybay akalon ti anak na. Saan kumakanong agsakit tinakim mo? Dala sa isaya at ti kasasaad ni Jojo no ni Silen ti maasawa na. No kasta. Gapugayam edi kinabak nang ni Silin. Iso nga insukat nakkan ko na. Eh, kanya pa nga, talaga kastan anak ko. Napimpintas ka no, tagbalin akasasaad da dya at Jojo iti din na ni Silen. Iso nga di mo kanong riribukan pa itibiyag da, anak ko. Kasta timbaga dya bakit? Naragsak ka din anangagaw iti boyfriend ko. Ha, Silin? Inagaw? Akasmat iti panangagaw mo kanyak. Idi iti kina first honor ko. Idi adda tayon iti high school. Saan ko nabasol? No siya kung tinag first honor, edi high school tayo. Pues, saan ko matinabasol? Numas ay ayaten na ko ni Jojo ngam iti sika. Mas ay ayatan. Dahil ka di timbaganakan ka. Wano, mas inayat na ka, gaputabak nang ka. Kan ada na talgad at trabaho. Anya? Dahil tatipod no Silin. Isungawan karbangam amang ibaga nga ay ayatan na ka ni Jojo. Ngamin, tila ang kwartam tinapatagkan ko na. Awanan ka itibain? Ibabawin ti bagam! Awan karbangam amang sipat kan. Ayop ka? Saan nga may sa ti aldaw, ha? At dantula ang aldaw mo kanyak, Aisel! Ha? Tandaan am dayta! Dito yak pala ngagpalabas iti oras.
Nagpinta sa buybuyaan ti danong mga gayayos iti karayan. Makapalagan ni tirik na. Kuma, ianod magtanti danong ti sakit amarikrik na ita. Nagsakit. Apaya siya pa'y. Apaya siya pa'y tinakapasama ka ti kastoy. Awan ka din ti karbangak nga agragsak itinagan niya yan. Saan? Saan mo nga ramitan ti kasta? Bastos ka! Apay ngay narakot na ka! Sorry, miss. Kunak namin no kahit mo titumpuak manipo dito rang tay. Kapoy ti panagpukaw mo. Kayat ko na nga erwar ti sakit tinaka amarikrik na ka. Awan planok nga pakamatay. Pasensya ka na, miss. Narakop ka matin. Ayun gayam. Siya gayam ni Ramil. Siyak ba't ni Aisel? Apay. Anya nga minti problema. Apay ako na mga dasakit tinakam amarikrik nam. Mabaling ka di amamuan. Kaputa insukat nak ti boyfriend ko. Ano niya? Ay sos. Iti day ta kinapintas mo. Insukat na ka tinubyong? Insukat na kay ti baknang. Kan adda na talgad at trabaho na babae. Basta ka di. Sa bala talaga ti maaramidan ti kwarta niya. Ah, Sa bagay, kwarta day tan. kaya't mo asawan. Iisumat ti aramidam iti kayan ayat mo. No makabirok ka mat iti nabakbak nang. Itan niya kumagapungay. Naibagak lang siguro ti kasjay. Kaputa ura siya. Insukat nakmat ti girlfriend ko iti baknang. Ngam sana nagsakit tinagam ko. Kaputa sana rumbang akailalaan ti babaya kasjay. Kat rumbang akas tamot ti panunutam. Imbag ka pa'y takas na ti kapanunutam. Ngam siya. Sa nagsakit din akam ko iti inanamid kanyak na iti lalaki. Inayat ko ti awanan bayin. Ngam naglaka lang ti panangisukat na kanyak. Lipatan mo beta na pasamakin ka. Aywan, sa dino ti balayo. Itulod ka nga gawid. Isaanan. Kabalak ti agawin na si Shak. Itulod ka, miss. Ang mga lumakasalaw ka pa itisan anasaya at ti panunot na ditatalan. Katanya pitaramidan dakan ka. Mala, umay ka na, Isel. Itulod ka ni Jabalayo. Naggap-gapwam anak daw. Kas tauna ada nagkuking ka. Kinasino na takagwam? Oh, siyak ni Ramil, tata. Intulod ko lang tanakyo. Agyaman anak baraw. Ako na nyaman na, tata. Sige, magpakadak mo tan. Isel, mapana ko. Sige baraw. Kit ulitak maninti agyaman Sige, tata. Baliwak tulangin ti mayag pasyar. Sige. Makamu ka nga rudan baraw. Isel, patuloy ak na rodan, ha? Agyaman akmanan iti panangitulod mo kanyak Ramil ha. Agan anad ka kumay ti dalan mo. Anya pa'y laang ti aramidum ngay Jojo. Ibagamon iti kaayan ayat mo, tagkalay sa kayon. Narigatan nga mga no mapaluspo sampay. Sayang bay. Un ka dinana. Saan kayo madanagan? Tasyak ti makam mo. Di ka agkapoy-kapoy kunak manayin Jojo. Nanang, amuyo ka di. Tay, anya. Kasalama kong konsensya ak. Na, anya kumati makakonsensya amay. Damag ko asangit ka nun na Aisel. Kapoy tinaramid ko ginkwana. Hay, saan man adagiti awanan ka iskan na abanag ti pagproblema am Jojo. Ti kasaryo ken ni Silen ti asikaswam. Nanang, kasano nga iti kastusin minto nagkasar kami. Ayawan pari ko titi dayta kunak nga rudan. Tumulong ak iti magastaws. Uray ipaparti kami no natarakin ko ababoy. Basta maasawam ni Silen. Nawatam. Sweetheart, kahit kung agkalaysata ko man,
Kas laggaganat ka nagkalay sa taas, sweetheart. Diyan kami kaya maagaw da ka pa'y kanyak sa bali tao. Iso na sa siyat lang, nagkalay sa ta. Hadakin ka, ah. Ngam, kasano nga rod nga, iti bang gastos iti panagkasarta. Ay, pagtutulungan tayo, sweetheart. Tumulong ka no ni Nanang. Ipaparti na ka no amin at tarakan na baboy. Okay, sige nga, Rod. Umanugot ha nga kalay sa tan, sweetheart. Oh, agyaman aksilin. Nasaya at Mike, nagpasyar ka man rin ba raw? Wanda ta, umay kuman man ang pasyaran ni Aisel. Mabiglaan nga raw, tayabak na Aisel ba raw? Sige tata, itagyaman na ka. Ba raw? Oh, api ka di tata. Mabaling ka di tagdamagin ka. Anya di tata. Ararmam ka di ti anak ka? Ha? Ay ko. No bilang tarmak tata. Ada ka di pan nakabalin na. No siya, awan parikot iti day tabaraw. Ang tsak kaya't apasakitam ti anak ka. Among masiguro tinaglabasan na. San kaya madanagan tata? Jak aramidon ti inaramid ti kaayan ayat na. Kaputa, napadasak mo't yung tinaglabasan ni Aisel, tata. Sapay ko mga raw, Ramel ba raw? Sapay ko ma, tadi mong tupaldaangan ti anak daw. Aisel, kumusta ka? Okay aklang, matramil. Nasaya at matigurno kasta. Kahit kadya sa unday ta, nakailiw-liwag kan? Naskan lang alipati ka ni Jojo. Ngamin, umadanin ti panagkalay sada iti nangisukatan na kanyak. Aisel, amom ka di. Adamo ka pa lang ang makita. Nakarit na ako niti panagayat kan ka. Ha? Sapay ko ma. Tagkan nakitigundaw ay amang ipakita anapudno ak iti tarigagay ko ken ka. Ikanak kumapay iti nananay a panawan, Ramil. Amumat, noan niya tinaglabasak. Awan parikot iti day Aisel. Sa anak matkat nga agap-apura. At dahak lang dito'y amang uray kan ka. Itangal daw ti kasarda Jojo kansilin. Kasla mabriyat ti barukong ko. Kung naglakit din no ni Jojo ti lalaki ang matahunay-nay ko agigat tong palpiyag. Saan madgayam? Kas iti umunang hayat ko. Lino ko naklangan. Inayat ko iti kastahunay ni Jojo. Papayakas to iti nagbanagan ti ayan-ayat mi. Papayakas jay lang kalakagan ko na tinangisukat kanyak. Kasano ka malipatan ni Jojo? Anya ti rumbang karamidag, Diyos ko. Tulungan na ko, ma. Itikas na. Daras ti pan nakalipat ko ka ni Jojo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Denggan inton bigat tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Jojo. Dito'y lang programa tayo. Alagip ti napalabas.